وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمنافقين Selawat salam getanya putra kepang ule alam Maulana Nabi Muhammad ya Tuhanku Nabi bermegah orang muslimin Nepeancuh oh ya Allah kaum kafirin ya Tuhanku Nabi bermegah orang muslimin Nepeancuh oh ya Allah kaum munafiqin Ya ikhwana fillah taqaddamu fil jihad Al-jihad fi hablillah Allahu ya'murna Allahu yansurna Ya abna'ana jinsina قوموا من نومكم فانظروا إلى وطنكم علماء نسيه ربي علماء ورih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina ulama gnasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina berkat hudib dalam dunia ngan tatim dengan haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia berkat hudib dalam dunia ngan tatim dengan haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia lem sebut kelap gulita ulama yang bercahaya pembimbing tanyulam dunia yang pejroh akhlak manusia terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama tak jaga tak setat tanyo Islam cinta ulama ulama gnasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina ulama gnasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek
ulama, hudip terarah na tujuan membahagia. Berkat hudip dalam dunianya ngan tatim dengan haba ulama, hudip terarah na tujuan membahagia. Fatwa hukum ke umat, nasihat serta doa, baik hudip umat lam jahil, kepikir ke ilah daya, terjunjung tak serta supaya jroh Aceh mulia, terjunjung tak serta supaya jroh Aceh mulia. Jarakan tak mesebah, tak bedah maruah bangsa. Ulama panutan umat Islam sinolam dunia. Saudara kamu sabah talo dalam Islam, berdata berjuang tak bela agama Allah. Allah tolong getanya, hai anak nanggro urang Aceh yang kamu kasih, berdata kalan jino jita nanggro ka abi fangfo. Hai anak nanggro urang Aceh yang kamu kasih, berdata kalan jino jita nanggro ka abi fangfo. الظالمون والنصارى مفسدون في الأرض لا تخاف ولا تحزن إن الله معنا الله ربنا يا أبناءنا جنسنا أشيء حركوا يدكم لتنجح المستقبل يا أبناءنا جنسنا أشيء توبوا إلى الله فإن الله تواب رحيم. Orang zalim dan Nasrani dipeancur asabuma, beta ya beta gunda Allah sajan getanya, Allah pegetanya. Hai anak nanggro urang Aceh yang kamu kasih, masa uke megah menyegetanya tak berjroh langkah. Hai anak nanggro urang Aceh yang kamu kasih, taubat niba Allah, rahmat Allah ategetanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad
والمسلمين وأهلك الكفارة والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة